Muyumbe wa kiliombunge cha Yatta Robert Basil niwamwenda President William Ruto kutheesya Ngalama ya Mikalile ila yambatite na kuvinyiiya mwenenthi wa ukwati munini na kutuma ona kisomo kiemela kumana na ndivi ya kisomo kwambata. Basil niwamwenda President Ruto kukunikila wendekethyo wa mutalatala mweu wa ndivi ya kisomo cha university kana cha imanyisyo nene na kutunga vala inatuaa. Oingi niwamwenda President kuikiithya uthukumi mwiananu isioni sionthe sya nthi ya Kenya. Vala ingi avikia kwithiwa aiweta kana ni wailu kisomo kikasingatiwa na indiane na ndeto ithi kavindani kala evikite cha thini cha umya kana arambiwa kwa kanisa umwe wa Katoliki kuyangalikoni siandalani Yatta. Livoti yake Ben Musau. Mbe wa kiliombunge cha Yatta Robert Basil ainena kavindani kala evikite cha thini cha arambia kwa kanisa wa Nyanza ni Catholic Church na ula wendalani Yatta niwamwenda President William Ruto kutheesya Ngalama ya Mikalile na ila yambatite na kuvinyiiya mwenenthi wa kawaida na kutuma ona kisomo kiemela kumana na ndivi ya kisomo kwambata. Vala wamwenda President kukunikila wendekethyo wa mutalatala mweu wa ndivi ya kisomo cha university na kuitunga vala inatuaa. Kule serikali yitudhiza na chei kwa mundu wa kawaida. Mane Ngalama ya siendo na kisomo cha secondary niona che masobise proposal ya ongela school fees. Tumea tafadhali school fees yetu ongela inatuaa. School fees yeke kuongelo ando maina kinu. Umwende twedikano kile minda. Yako ye lakua. Nabazongwa na nzezu mwana wanja nakasoma. Kisawasawa kutu imea tafadhali ido imwina cheiwa Mungu. Wana Biblia yetu ya Kwenda. The greatest commandment is love. Tuedo na cheiwa Mungu. Na Musumbi witu kwekuya Kwenda ya tafadhali ido ina cheiwa Mungu. Elewa maisha ni metie kisomo cha university tunga balaki na atuaa. Umudi siana siya nja university ni emiye tafadhali tunga kisomo balaki na atuaa. Sasa hivi help inapeanwa selectively. Mtoto wa maskini sasa hizi kuendelea na masomo ni Mungu tu. Tunakuambia Bwana Rais, try to be human. Kindly reverse the new funding structure for higher learning back to the previous help system. Ambao kila mtu alikuwa anapata nini? Loan ya chuo kikuu. Sasa Oingi Basil niwamwenda President kuikiithya uthukumi mwiananu thini wa isiosyo nthesya nthi ya Kenya. Na hindi cha mwiso tuikuya isiosyo nthesya ya Kenya ni syake. Tethwa ni lami iki isiosyo nthesya ya Kenya tutosisi isio imwe ya hindi tuikila. Tuendete imwe maendeleo ma Kenya menekanikila mundu ndwimba akoti. Inji yote Wakamba, watu wote wa inji tunahitaji usawa kwa mambo ya utendaji wa kazi. Okavindani kaula wa mbunge wa tene wa kiliombunge cha Yatta Charles Kilonzo wamenda mbunge kuendeea na kutethya wiawo wa kusiaisya uthukumi wa mivea kivathikanio serikalini ovamwena kulunga serikali. The key role of a member of parliament is not to defend the government. Ila kazi ya kudefend government ni ya waziri. Kazi ya MP is to defend the people. Usipige serikali but fight for your people hata kama unadhani serikali. Alangi mevikire cha thini kiene mbunge wa kiliombunge cha Embakasi Babu Owino, Dickson Maungu wa kiliombunge cha Luanda, Chage Njuguna wa kiliombunge cha Kandara, ovamwana Edwin Mugo wa kiliombunge cha Mathioya kati wa atongo yangi aingi. Vilingi wa mauvo Mtongo TV nyenita wa Ben Musau.